ti dan thin pa ngai bokin chop chin takin ni ma sela eron kal thale le maya he kan lom khop ma kan lo lom cheu kan lo welcome chewa voin chu thil zau tak khan soipo rem lo de mai theya chu wan chon kan subject big finance 15 finance commission ina urban local body fund grant min pek chung chang tun lai thil lar deu ti mai ang kan LELB don lo chana kha hanin mo chia da hanin ti chiam thei deu angin langma sela kha mi chung chang kha chiang deu la ka kan thiat tlan kha thai kan thria chu wang chuanin kha mi chung chang kha in soi deu tiang kan han ti kha ni bera hek buzaurin sanga ani hi in traffic a hek ani hi kan finance lam chang tu ni finance berzo ka kha ania ke hi chuan hemi press note hi kan chiar zung anga ringotana anin soibel ngai le iteron soenga tin he pui tu turin atu chuan kan siau e pusang te a om boka ten khan in zawaya chunga lom thu soi chungin lo welcome pa teu chungin chuma ruai chu kan toy te chu kan soi ani kan chiar zung anga kha copy kan ne vek thova man mo de wa han bo sai ni wangin nge mo han zia that ngai thek de ka om point hey ke poi ka voi khat chia da tur khan ni maya kan en tlang del anga thang 15 finance commission grant hi municipal council te chuan urban local body grant anga dong thina nia it will be grant mutur chuan municipal tin ten ti hlotlin tur le zom nge tur operational guidelines 15 finance commission hian a duanga tia kha lekha number anzia ka chung zinga poi mo deu te chu hen te hi anni pakana chuan property tax floor rate notify le property tax con ania panina chuan annual financial statement thelu pathumna chuan grant transfer certificate thelu kha chu grant transfer certificate ti kha chu kan the thiamanga sarkar tanga kan paisa ton chung chang khan yanga PFMS le ULB account thunzom ania detailed utilization report thelu ania Lukuli Municipal Council hian ULB grant hi 15 Finance Commission chung hian financial year som 2023 to 24 amuve mana first installment kha noi zathum som pasari 0.45 lakh all ania chu untied le tied kha zia dan khan ni ati chuan meni som sani som pali khan kha kan han donga chuan second installment hi noi za thum som pasari point pasari pani tied le untied boka kha July ni som sang ni som ni pani sa July ni som le ni som ni pani sang ni som ni panga kha na dong le ya chuan ni will be grant mutur hian property tax floor rate state sarkar in notification chuain taxi municipal hian akhon nge turan a 15 finance commission hian property tax atana base year aman chu financial year 22 to 23 ni in om zia chu municipal 10 grant dong turin kum sang ni som ni pani tu ni thum a property tax floor rate notify turan ni a financial year sang ni som ni pathum tu som ni palia tang hian property tax akhonin a collection than na chu state GSDP nen ain tluk turani kha as per operation guidelines 15 finance commission ti kha ania khala ka poimo ko pa GSDP na in tluk tur ti kha LMC din na notification hi sarkarin November ni somni pani sang ni somni pakhata chuain March ni khat a what area demarcation siam felna notification a chua le a data number khamia khanania municipal in than chu March ni som ni pakwa sang ni som ni pathuma nei ni in April sang ni som ni pathuma LMC councilor te laklu anni ka phone ni he athi ze a battery chaklo di garinga inre thei thobe azia kan en tlang pho tero property tax subject ki lunglei municipal council nena thakwa zet nga ani no in state sarkarin December ni som panga sang ni som ni pathuma a transfer ani vadata number kha sachen sach khania state sarkarin LMC nena tanga lekha amu property tax contain na tura deal na
a local tir to chu March ni som pathum sang ni som ni palia assessment ti phalna detan number khatiang akhan kanhan movelia chu DPNAR atang approval kan nei mangin ania phalna miron pek na kha ani ti chuanin me ni kwa sang ni som ni pali atangin assessment ti ngal ania local council som ni palia mi hring som hin in sing khat le za som kwa pathum assessment la kania property tax LMC le mi puite tan thil tharania ti sual le ti mai engemo zat omawangin local council tenen soi howani nuwa reassessment ti turangen nana satawangin ti sual le ti mai te hi reassessment ti that le ania hei hi July ni som ni panga July sa ni som ni panga atanga Ogasa ti fel ni in September sa ni som ni panga kontran ni ta ni September sa ni som ni panga kan kontran thei chaw ni chu November ni khat sa ni som ni palia secretary UNP atangin notification chuakin October ni khat sa ni som ni palia board of councilor meeting in floor red le grade rang asiam te chu state property tax board meeting October ni som ni pakhata apom pui thu chu ani March som ni pali sa ni som ni pali a secretary UNP atangin secretary UNP secretary UNP ti namo section 2 or section 215 MMA Mizoram Municipality Act amendment mo in governor thune na apek angin LMC chu sang ni som ni pali tu sang ni som ni pangai financial year ta state sarkar atangin property tax hi ni khat November sang ni som ni pali effective date ta khon phalna LMC ne na pek ani by data number khakhania the state property tax board in apom pui nu hian MMA kaka Mizoram Municipality Act kan ti kha sang ni pasari section zani som paruk sub number 3 in building rang te unit area value te na asiam te board of councilor meeting in nisom ruk aral nu chawa public notice achu atura ni awangin January sa ni som ni panga kai alo ngai ta ani kan January som ni pa kan khoncho na chan te po han om chu municipal ding thar te tan ngai na thiam na municipal din atanga kum khat emo state sarkar in exemption rules asiam hun chung arai lo jok chuan arai lo jok municipal te property tax kontura ain bua saina exemption pek the ni kami exemption takha poimo tariawa finance commission hian Mizoram sarkar in LMC din nana notification November sang ni som ni pakata achua hi year of establishment a pom ani chuan what area demarcation notification kamar sang ni som ni pani a chua ania chu year of operation a pom ani boka wangin property tax exemption period chu financial year 2022 to 23 ni in financial year 2023 to 2024 a property tax kontura ngai po hi LMC chu ding tiran yangin 15 finance lama dila ni angin pomman ye exam pek le kan ni ani nuai mai kha chu nakin aron sai fero sia kan how to ban assessment ti fel ani nuwa voyenge mozat local council tenen en hole ni a veng malte te en non hole vekani phim khur taka mala in voyenge mozat in ron khom na po nei ania chak taka mala kani na chungin heng tia wang hian achunga kan soi to ang hian financial year 24 to 25 hi ahuna kan khon man lo ahuna khon man ani don lo ti alan ta ka wangin 24 to 25 property tax khon dil na mar ni som ni police ani som ni palia nei felani khon dil na mo ni nga jo ni ni nga to re ka March 25 ani state sarkar in nasa taka Department of Expenditure Ministry of Finance anor chungin LMC ULB Fund 24 to 25 le 25 to 26 chu ahuna khonman ani lo wangin
9 million plus cities Mizoramin kan nei zinga AMC chau chu state sarkarin anor chua sak thei ani ta ni khami chung chang ka hai fe deu zokin hanzia kil kel kha aboi tha deu chu chu ke na ka chiar chua thei kha ania aboi pui tu tak tak hi hei kan executive council proposal sang mar hi ani a anin ikhanin account lam atangin an thriat dan mu mal deu lekin aron soi nga zo na le chan na khami chung chang deu bi kan nei ni point ama bok hian laron chang fel sila chang e chairman kalo me ai voinia MJ member local zong zong te chi bai kan buk thar ve le chewa tuna khan press note tlang pui chu kan han mu a trong kam ti tiktok lo te ka man mo takat de di wang nan om dewa mi ngai tam na le mi ngai na thiam na kan dir hal boka chu chu tuna hi karon afia lo lai ang dewa lang te le helaya zia rem che lo te po hi soina kan nei do na chu chu hun de le kamin lo ngai thla sak tu point e kan gen hal bok cheu ni atira pahan keu le te tai la March ni khat sa ni le som ni le pathuma khan LMC CEO bu lalming thanga which lalming thanga khanin property tax khonna tura mishing an mamo na te fund adil na kha March ni khat sa ni le som ni le pathuma director UDNP a thon pheya chu ULB kan don theina tura ta na thil poi mo ta ni wangin councillor te election lo ma in hi lo ti lo thon to nia ti chuan chu ta tang chon March so ma khanin director khanin under secretary UDNP a lekha thon velein mishing kan mamo na te le paisa kan mamo na te JA tanga man JA man ding nang chi te kha an thon phei le ta ti chuan in khanin ron nang chho zui ta a kan in khan zo khan hi kan CEO ho te poin ai zola kan vanor tlawa kan chairman ho in kan kala official lama CEO in nor boka ti chuan inga tinge kan re che lo ni som chung le ka hetinga kal chaksi hi subject transfer hi om thei tatlat lo me property tax hi ti chuan thakwa set kan nora state sarkar election lo oma sarkar na in thak ta a sarkar na in thak atanga kar khat vel le ka subject transfer na chu under secretary UDNP atangin CEO wa aron phei ta ni hi a subject transfer na chu December ni som le panga sang ni le som ni le pathum ma ni ti chuan thakwa set kha khalaya hun ol kan nei chung khanin kan chet ve kha arem tatlat lo maya khalai ka nge om je kan thelawa atira election om ma kal pur sini som chung le ka file han kal kha election an zo ta kha thakwa zet ka file kal theiloin an om chhota chu chuanin kal property tax kon konga khanin khat kha ti khan han thuta record kha nia ti chuan chu ta tang chuanin March ni som le pathum kan kai chhota March ni som le pathum sang ni le som ni le pali hian under secretary tangin director ne na mi som ni roi theina outsource theina assessment ti tura outsource theina ele kha hi aron thlengta ani ti chuan an kal chho zela March som le panga khan CEO lungleya ni chungin CEO lungleya director joint director UDNP tangin hei hi lekha kan hmu ve le ta khelai lungleya ron thlenna chu ni ta chu March ni som le panga sang ni le som ni le pali ani ti chuan kanan kal chhota ti tura lo tam khop maya assessment te po khai lai ha kan chiar ka assessment te po kan han nei chowa me tha assessment ti tan ania helaya kan ziang khan me ni kwa assessment hi nei tan khala ni ti chuan in sing khat le za le som ko le pathum zit mai assessment khan nei ania ti chuan furte nan ron na nga assessment ti du thu sam thin lo khop maya ti chuan local council te nen po voi enge mozat kan han thu khom thina kan tia kan han be chho zela chu akara chuan October tha board of councillor in hemi agree le a value unit area value kan ti ni china kan chairman ina ron chiar tak te kha khang te kha lo nei ania ti chuan October atangin October tha tho state property tax board in aphalna rem ti puina min rem ti puina kha kan mulea ti chuan ho nakal chho zela khatam om to si lo kan boi khop me kan ril ru ha khop maya ke ni po kha ti chuan governor den lama hian so state sarkar azwal ko le meila ading tir kan ni bo ka hei thei to pa ma kan la chung po in thil ti thei tak tak ani lo wangin a khon tlai phalna sang ni song ni le pali ni nga property tax hi a financial year pela
kan khon mai kha ngai alam ton ta ka wangin kan di le ta chu chu helaya kan share governor ina phalna mi lom pek kha ni ati chon ngai ngam takin kan om chota notification aron chok ta hian march som ni le police sang ni le som ni pangal secretary UDMP changin helaya kan ngai thak tong khan the governor of Mizoram is pleased to notify the effective date is 1st November sang ni le som ni le pali hi aron chota ni ti chuan hei kan humai to na ngai ngam takin kan om ta kan humai do na kan rin angin city finance board la te po upload ani a ti chuan helaya hianin office memorandum kha march som ni le panga sang ni le som ni le paruka aron lang ta chulaya chuanin kan ti turang angi chu kan ti effect thu te audit account sang ni som ni pani ni thum ti te provisional account sang ni som ni patum ni li Mizoram non-million plus cities ULB pani Aizawl AMC le Lunglei Municipal Council ten engkim kan ti felvek thu kha aron langa amai ro chu helaya hianin property tax kan khon konga hian ahun taka khanin kan khon man tak lo wa kan tlai ta ka wanga non-million plus cities singa hian Aizawl chau hi phalna pe kan ni to kha aron lang ta ni keini lama chuanin kan thei top chu kan choin kan sia hi aya rang kha chuan thil ti ngai na po kha om lowa kan in pe dan to kha ni a local council ten en film khur taka kan in ron khom te in helai mona te po ani a chung zong a chuanin kan thei khun a kha kan in khon ta a tir lama che thei lowa thakwa zet kan mo wang khanin heng zong a hong chu alo ni ta ni ti hi voinia hian kan sei du bok ani ti kha ba kha khanin engin han zo bel tur te po kha thil om te ani a ka sei kim lo te po ka lo nei mai ti mai ro chu helai khan si ka khan a om deu sa ve ka wangin khang zong ka kan sei ani a tin helai hianin kan mani loka ex mayorin kan zetel luk du kan ya Lunglei Municipal Council hian ZPM seita sarkar nuwa hianin fan chala dong lo ni ti kha press ma kha na soya kha riat sol deu ni da langa central atanga non release sim po hi ni som pani thatum sang ni le som ni le panga ania order hi ti chuan chu Lunglei Municipal Council chuan July ni som ni le pania ULB fund hi kan dong noi za som ni le pasari kan dong ani ti kha kan sei tel sim du bo kha alo riat sol ve te po ni theya thil riat sol te po hi om ve theya ni lai kan khalaya tun sarkar huna paisa dong mi lo nga sei kha chu riat sol pal emo thula na te fu tok lo te po ni the ti kha kan sei tel sim ani kan so na te inge mo om te chuanin kan lo wa chang don ni ULB fund kan don chim July kan don hinwai za som ni le pasari point 088 ani a ti chuan chumi ma a chuan May ni som sang ni le som ni le palia Lunglei Municipal Council in noi za som kwa point 362 190.362 adong bok ani kami ba deu khan me sang ni le som ni le pali kum khat ani a ti chuan ami a hian ni copy ni para tuami khani mai lo kha khani mai para tuami ti khana chiang de la khan para tu khan ron lang Sani somdire pathumle nili ka exam hali tatro sibe dingere ma chuan nili le ninga 15,000 satanga ron ka tur kha property tax kai kon man lo assessment chung ninga le niru mo apo kha ni han 79 lakhs kha kon kha chu tur na ka putro kha kan sang lo ka dia tlai le kan lo wang khan ni nga ni kum khat financial year khat chungin voi ni kan khon ani akal dik to turin tunai chon eng ma poina om to longa ni nga ni ru ka po kha march sa chung khan kan khon fel man vek chu ani khan ni khona kha khome ministry in account portal zu upload ro wang khan portal a chon an upload ta
amai ro chu area anga alana wang khan hi ela hin ron langa ama kum chung alan man lo wang khanin akum chunga lan man lo wang khan pom chalo an pom thei ta lo ani kan to hela hian aron langta mail kan tonga. Further, for long it has been mentioned that it collected areas of financial year 2024-25 during the period June to September sang ni som ni le panga, and therefore no recollection was recorded in financial year 24-25 aron dita ni le ka yan. Ini ya cho kan upload ta phalna kan mu angin minrem ti puin angin kan han ti chawa kalai khat ama kuma po khan kum khat chau kha exemption kan ni ti kha sang ni som ni le pania khan alang to chu sang ni som ni pakhata dina lo ni to sian 22-23 chia kha exemption pe ki kan ni ta ka chon ti chon state sarkar ina sudila ela hian asudil na po kha aron lang ta 23-24 hi Lunglei Municipal Council ding tir ani angin exemption engma exemption pek le mai ni seti ka sudila chu 15 Finance Commission in alorem tile ta voi ni ani na tur ai tam min phal sak ti na ni chu kum khat tang kha min ngai dam le a kha tiang kha kan ni a kan din hun hi oi ke ko ko te lai ke mo ni ta ne oi按照出来，每个项目是这里也是属于那个你有的，我们这边过来我买的那个，apa sabar 就以前是那里也刚才你讲的，这混合不干有这个，是干嘛的？你说有那个没网看，也是属于这个，刚刚是这年龄是多嘛，就那个。Aku ni Julai ka atama ugas di bulan September sampai Juni pula tentang di haram sampai Juni paling atama assessment itu dia aku ni sampai Juni pula September tentang lagi besar dari lagi ka ini ada kalai ka elai kan no ta khan kan ziak thawin ka sia me atang khan khon tan le assessment ti tan le nia a har kho me assessment ti a kha athiam big ten lo ngai le kha min wa pe ka chun diploma in civil engineering chin chau kha e kan han ti le ta khang te kan ni wang khan ke mani lam pang cha thei top chu kan chua ma se in sing te ka teng an ti ne tu chun akara lo ti dik tok lo fel fai to kan lan to nuwa khan kan han khon tur kha local council atanga complaint kha tam talu to ka chu reassessment khamin han ngen le ta ka sian ke ni poi reassessment ti le me ngu mi pui an lung oi lo la mo mi pui phun na tam lu to ka chuan tin sarkara at khon tlai phalna kha kan dil takot mai ni khalai khan voi khat ti na khan ya atir tu la chiang bik lo ati tu la chiang bik chuang lo khan ya thing pui te lo in tui pui de phei ton aka boi lang de ka ti lo me the mo ni chu ti me tur khanin Kalau kan no tu hak state sarkar mo ka tin ang mani official ho ka mo te ka impact tu ka an ki so che ahun lai chun eng market ani big tat si lo wa upload phun an lo chon upload thum khar on VCT finance portal khan kala kan engkim ka chu kan dik vek ta ke clearance engkim kan ho vek khalai te big che ka helai te min paina pakhat chu ani ta ni maybe I don't know if you access to car of the thing. They will get the state property tax board. Then, kalau guide ni orang guide kalau tu, lagi orang kat saya ni orang I don't know. Then, guide lo, orang present, nanti kan guide lo kalau saya tu inside lo berarti. tai lo turi chu kan ni view atir te tren kan tre sa puming te a han sei tamai mela aom tir aom lai khan he tho hi kan lu tir te min thil ma sak pol ania kan nor chal chal thakot chung ka anor cho thei lo sarkara eng ma poisa amo khalaya khan GIA man phalna kan di la sim sim hi thakot chung ka min sen sak ringot mai ni om se om mi lo in chu sarkar na kan lu tir atanga December ni som le panga sang ni le som ni le pathum a khan kan nei ta chawa khami kar so kha chu phal sak kan ni lo
ali kha chu omrenga marchi soma under secretary a phe to director atangin under secretary DNP a chuta tang chuanin chan lewa ummi loin thako chung kha kan file kha muringot a shek sarkar chuna do chuna shek thei nge me a chenga GIA po kan seilan ve do sim chu noi zanga second Mizoram State Finance Commission in recommendation kan lo chiara moi long hu chuanin lunglei municipal council tan sang ni le som ni le pathum ni lia noi zanga le som thum le panga andong tur ni te recommend ta pek vek apo kha noi zan ni vela min re pun sakrengot me ti khan chan le wa mi loin khang te kha ania chowang chuanin che theilo khan min da ve tlat me che theilo min da ringot ta kha helaya councilor te na tur loin alung lei mi pui le a chim lam sim sim ang zong point kan tur ta ni ani na ta ka chuan anh này tôi này em tênคนเป็นอันนู้นไปแล้วเสียป้าหายเป็นที่627มั้งเฮ้ยจะป้าหาย ba ngai vek toไม่เสียนะซ้ำ tôi nói anh rồi nó bật thật tôi bật thật luôn mà nè thì trên đây nó quay nó tôi vẫn có khả năng chụp nó đủ rồi mấy bị khả năng là thằng có chú mấy property tax còn là cái subject là cái nó chú và mà làm người ta buồn cho mà thì municipal link thằng tiêu tan công ty exemptionของมันจะในอันนั้นนะจน mobilization period นะ assessment ที่นั่นก็อย่างนั้นกันกลุ่มขัดชูมา assessment นี่นั่นที่เราไอ้จุดนี้ที่จัดกันเนี่ยตรงนี้กลุ่มวิวดิ้งสองสามแต่ส่วนไงอ่ะทางสองสามสารทางที่แฟนผมสุดส่วนไงอ่ะถ้าไล่ข้านี่น่าสักที่น่า effect จะรู้นี่อีวินใช่ไหมที่ไล่ข้านี่สวยนั่งเอาหลงไม่ได้เป็นกันเลยอ่ะเนี่ยกันส่วนเดี๋ยวเขาแต่งเจ้ kan chau nia e sarkar ma sa nin enge mo anin pu fak fak tele e na te te wanin ti vak te hitil nom lu tok lo te chome amai ro chu hei kan vakal china kan UTNP minister ka ti la ya kan home minister ni pok deputy CA pu ton lu ya bula po khan min sang cha thei khop ba ya e file te po kha hi pu ming te na ka soi ro ha sia wina ale kha kamin mo wangin khami tlan pui khan amai ro chu chan ne wak om lo kan siang khanin a thim rim thak do khop maya kan be dong ani dik tak chuan a kum khat na pe ka chu kan lo te po ya chan ve te kan la changin chu tiang chu kan nia helaya hianin puming te a tira siau hianin mi som ni alo dil na kha chu kan moreng me kan kal thina ti chuan ni kan chairman ho point voi nge boza thi sarkar kan dor ani amai ro chu khalaya a khon phal na ri po impact du lo kha eng dan nge ni ga khati khopa in rek kha chu i thil om ang lo le alung nei mi pui shek na chim lampang min shek na nia ZPM ngor ngor kan suyang khan lai councilor te ngor ngor shek na khan ni mi alowa lung lei mi pui na kan sum don tur kan malam hona kan sum don ve tur ang ho don ni ti te po kha shelowan ni lowa an shet lu to ka wangin helaya in than ma in allo ti fel vek do ni adin na po kha helaya CEO in thon pe ya rang takin director atangin emi under secretary UDNP a kal pe ya khang zong zong kha election ni mani election a khanin a sarkar na changka state sarkar lai mi ka chuni se rang takin ron kal me yang chu tiang che chon election kan han ne kum to pa a sarkar na kan chang che chu kan tlan pheya kar khat po ni lowa khan ron chok mai kut por om ta ka chu official ho kha kut poren no ma min pui kha du le ma se min pui thei lo chu kan din hon dik tak a seilan ngai ta chu ni soi chak vak lo soi chak vak lo soi chak vak lo official te kot poran om tak awang khanin kan director te khati hun lai kan director point to lalin ti ka te tin pulian zela te po kha foi nge mo zat kan huwa director te po hianin akal thei te ne chu kan tlan ve ni elected te han kal kol du le mi office of dor du te poi chairman te poi amoi kan ti che lo nangin lunglei ma ko thir chungin kan kal kol tir ve na sa ma se chu ti chung po chon ti thei chin an lo nei ve sia thum ho loin min pengam box si lo wa chu kan din mun dik tak chu an lo ni ta ni chu anh là chỉ là anh làm những cái có thể suy được rất nên cái này cái này này cái suy cái số lượng mình cứ làm được suy hay là những cái rất là cái lúc tiêu tổ thì không được cả cái kia nó chưa được tiêu mà làm suy mà sao tiêu vào những cái cái này làm suy politics này bên nó cũng mà cái cái gì kan so la chu chu a so yi na ka chu thiam ara lu ka ya
property tax LMC na mun takan kon lo famin ila po ta jo mai switcher ko na ado dia switchu state sarkar in amun chu in atelu to grant transfer certificate GTC kan chide amun chu ga telu ga le tigar ho switcha ta state sarkar ka to imni ilai ka namma ni ne da ka ke stem state sarkar ina ti tur chu ati te mewa ti tur ti wang chin MC po kana mu khan ni meya ke ni po hi hela ni chida karon sai kan marsi somni le paruka lekha kan tong dei to ni chu financial year la top lowa chu ta chu kan don thei lo na tu thu kha aron ti lang dei to ati ngai na om to lo ni athi to chun chon kal na sa a in pian na po kal na sa a mai ro chu kan suyang khan hela hi chuanin ni e kan a bim pu du tan chuanin an mong sim sim ni te po bin ti mai thia mai ro chu uluk tak ple that tak ati kan do mi puiril runa lo zong te poisa va khonte thil no mani mi lowa property tax kha kan share theu kha awareness te po kan nei na sa a khatiang kha niangin kan thei top chon helai alep thei ani ti po tha reng chungin arang thiang pe ri chong kan ti ve a amai ro sarkar ate chon tian akal chungin aneu neu te lo om ve a tin ni china kan soilan ang khan 60 days nga ngai ti te lo om ve a assessment kan nei zo ton no notification cho khan complain no na khan 60 days nga ngai ti te kha ni china khalai kan talan kha khang te kha lo ni ve thang ni lo ni 60 days su thil boy thak te ukhan ni ve ni khang te kha khang a khanin kan ui khop me 18 crore ve lai an kal liam re te hi chu tu po cm te pon an uya ui lo nom lo an thei top chu an mani zo na chu nan cho veka kan abik takin kan talan du chu advisor to chief minister finance sang chu puti bc dal ven chu nga hi LMC wangin zan ni vel chu tlaivara zan la ya te po minon betrina mutpo mu thei loin september march somni le pasari ti te khang chowa ka chona oma ni ria chowa te po khan amang ang tak zeta ni hi thei to bin cho puya AMC sumtal kha an han la chok thei ka mizoram tan chuan alom oma a sarkar na zok state a ZPM kan sarkar na zok te chu min du saklei liang ti kha arin oma amai ro chu anti thei pia lampang thil kha alo om to wangin MP te pon changa OSD to CM pujona te pon chang emema ma se chu ti chung chuan a thei tangang lo ni ti tu ka she tak chung min non thila a siat po a she ma mi puyan pon za te po hi a she kan ti a mai ro chu kan official te helama kan official te in kha da wang hi ani lo ni ti chu i kan sui chiang to an thei to pi chun chuin ka she lai po hian heng bak bak hi chu a om chong lo putonia hun lai ani a ti chuan hei khamin nuwa khan thak tu te po ma se ti sual le mo muan chan sim ga chu anei lo ni ti chu e kan seitel ve du sim ha official te pu mo na te po thilom te ni kha khanin an ni chu nan ti to ke chun choin kan mu hei ba ke chu ati ngai na om ang lo ni hemi financial company chuang ba khan lo pa ha khon ve ta hisab le ne ka han ni shi sani somni le pali sani somni panga khan noi zakwa somni le pathum point pakhat somni pathum point pakhat ania chuan ni nga ni ruka khan zakwa somthum panga ani ka chia kala ta ka ro ka ali ru o tempor va chu o chu ni uyom tham chu ni rim mana kan uyem em vet no me ni chen na kha ni em chen na kha ta ko chung ti ve la kha an che ti lo kha om tho ro kha ni kha mi so ka kum bi hela ya ron lang tin ta choi ULB ra la kha ni thum di li kha ni mai ta ni nga le ni nga ni ro lai ta kha mi ha kum ni lai kha ani be se le la hela official te ko lo ni ta se la an itu angsin tiga thau ti rol khan kum ni lai ma ka ti han lap sang su ti mai tai la khala ya khan ega mo deu chu la hian pel tok lo lu kha om fe ti te ani lo mo lai te kum ni ti tak kha kan chang do cha ni li ya khan outsource par la kami ka kan dong chau ni li mar cha khan chu ta chang chu kum khat che ni kum ni loin kum khat chu ngai pe fel vek tur ti ka kan ni ta kum khat chu ga chu kan pe fel man ngang lo ni kum ni loin khalai kha ni lim ni nga kan nei lo ko chun ni nga ni ro ko chu don thei lo top
Aleps ngal automatic in ni li ni nga zo ka kum khat chin bo sei no hun kan neiผมเสียชุดเลยหันบอกว่าเราคิดว่าเราให้ก็ให้เล่นชีก็ก็ถกตู้เลยตู้ชุดเดียวไว้พูดดูเจเนี่ยทีนี้จะไว้หนึ่งแล้วมาเสียขั้นมาพิเศษไปเกลปอลังกันถ้ามีสกัดนะเราถึงได้เรียกว่าเราปอนี่เสียอันนู้นดูสองเจ้ากันราคาเนี่ยเขาว่าก็จะกันนี่ถ้าเกิดสเตทสกัดอาคารเรเซอร์คดีแมนให้เล่นชีก็อะไรก็รุนใกล้รุนคลาสเซจนI'm see kalau untuk waktu dia main, kami itu mana berarti waktu tak ningat di luar berarti kata 15 finance stock mau kami kata sumka, anu tu sam dah nak ni. ถ้าสมนี่เลยกันรู้จังว่า elected กันรู้จังถ้าสมนี่เลยประกาศทุนกันเนี่ยไม่เราจะตักกระถอนคนตัวถ้าสมปนนี่ชาเจ้ถ้าสมปนนี่เวลเจ้กันนี่ถ้าสมนี่เลยประกาศขันถ้าสมปนนี่เจ้าพัลนักกันนี่จังอินอันนี้เจ้าพัลนักกันนี่จังการจู่เมียขันกัน assessment กันจังหาแล้วนี่ training เตะเปกันนี่assessment ค่ะขัดช่วงอิน assessment ขัดที่จังหาแล้วนี่จุดเดียวจุดนี้ที่เตะข้ามินอันอาไฟล์ก็ละข้าอันก็ตั้งตาเสกละ assessment ที่นั่นตัวเรื่องแต่ก็จู่อดีตพอฮีอาตำเลี้ยมหรือว่าที่เรามีสมหิตานจู่อดีตละมาร์ชิขัดมีสมหิตานาอดีตละฮีเจงหน่วยสริสิงห์สางลูกจู่อดีตละนี่ตาเห็นCEO อินะdirector บริษัทดินนะฮีเจงหน่วยสริสิงห์สางลูกฮีดีละมีอะฮีผมขัดช่วงคันอชอกที่ทัดโลนี่จู่ทักกดช่วงนี่จู่ผมขัดตันเดียทักกดช่วงคันหน่วยสริสิงห์สางลูกเฮียนอ่ะคงทุยครบไหมกันทิ้งได้พวกนั้นได้เสียเราโอ้เฮ้ยดูอินมานี่ไปสอบมาซะจังอินกันสวยดูทีมที่ว่าจงพันเรื่องก็ตีขานี่แล้วว่า GIA จู่อันพันดองการสกัดอะให้ตาลงทิ้งต่อมาเสียมันสวนนี่ดองการพันนี่ดีเลยพอต่างไงอันนี้ตีขากันสวยเตลชิมอันนี้จู่หันเรื่องดวงก็มี ไม่เชื่อเลยตัวแต่เราเนี่ยต้องเชื่อเลยว่านี่ลีดนี่งานเนี่ยนี่งานนี่นะอันเล็บสัตว์ที่เรื่องดีงานดีรู้ค่ะงรออะไรก็คนไม่รู้ว่าดีงานนี่รู้จัดแข่งสังไหมค่ะ LMC ULB อันนี้ location ด้วยส่วนส่งลีปาร์สิ่งที่ดีได้ไม่ดีกันงรอกับ FAO ลำพังสอดลงไงร้านนี้เราสอดลงไม่หรออันนี้เราสอดกับ ULB กันเราอันนี้อ๋อ25 26อ่ะ9 zakwa somli le paruk point pasari patni zakwa sani somni pangan ni ruk zakwa somli paruk point somsari patni pasari patni zakwa somni pathun point pakhat so ilan le dolok chu top lampang to pakan nei don to nga 15 finance commission ni ad thun chia ni lo सरकारी ना दिना वांगियन फंड एलोकेशन चंगचांग आपो अबोय थाक वी मेया 23% vel kha ama AMC nan chana tanga min sa thak ve kha ani meya chuta po chon sensor sang ni le som le pakhat kha an mana wangin area po square kilometer somnga le pali khan min da saka mirsak nikuma mirsak ka te thatira zale somnga le panga vel de kan lo ni kan area hi chutiang chonia atira in pe fel lo de in min dina chu wang chunin alak lo lai 15 finance commission lak lo la ya kan loot box ya ke mani ta na fan allocate chanom box hi lo central la engkim kha alak lo vel ve ka wang khanin I thil hi boy chor ve ni ani tak in pe fel takin man holo in 16 finance zone ve lai chon ni seng chon ke mani boy ang em chodin I zir chen na thadeu ni lo ti seng chon a boy hi kan ring che lo wa mai ro chu tian do kan ro ka file ro eng mom lo in bul kan chana kan in keu chopa kan in zir chopa ami thar official po ni se mithar kha tamzo khania CEO chiak experience ni sa kha lo nia kan tan chonin ni china property tax song song te pho kha thil in zir chok ngai enge property tax ti po kan la pe ngai lo kha
kan lut tak chang phan lak hal char nga record khan ni khang vel wang khan in heng hi alo hong hi chu poi kan ti khop mai e alung le bi pui chu nga po hin in e ngai dam te po kan di la ni ke dia po e kan thi top chu kan chhoni ti min riat pui tu te po khan kan cha ve rim sim ani